Uwe urangba nasionong Umar hathain Western Riboy ula ja rangai mentala palat sansni hadien bo ula lek banbu ekalong kabadang Armed Ganesh Das Hospital Shillong. Kani ke jingja jong kalawan ra jing artatien bat ko umdum kabakraw ki bahayeng bat ki pat ba snong namar haduk menta ampat syem lalap AA shapang jong Utei urangba baja latip kerteng kum ukarles tron baju khot ye kum ujai kat kum ke jingya thu jong ki bahayeng ha ka khatwai tarik menta ubnai ukarles ulalet shillong banbu ikakurim jong hospital kabalajan khakun bat thmu bandet phaino shalashnong ha ka ju kasngi Hindray namar balajan miet bat kejingbom yok kali ula fono shu uba young main makri u secretary shnong ka Umar ban kirpat ban phalit shaw namar u secretary shnong ula klem lapor ula pha diki parlok ban lit shaw hakaba ula wan phai ringkat bat ka kyau kurim lem bat kite ki arngut ki parlok ki balet shaw yu Hindray habapoi ha umran ula pha sangye sendat ikakali harut surok hakapor kumba praduna jan miet Ula ong bu udon kam bandet chabar Hindray nadu katay kapor uklam wan paishu. Kitay kibriyo badan lang ha katay kakali ringkat ka kiyaw kurim kila ap khamslem Hindray ubala klem wan paishu kila persyang bandet pet ha katay ka jaka Hindray kumshim lalap AA. Marmar kila pintip shiki pulit jong ko umsning police station nadu katay kisni kibor shnong ka Umar ringkat bat kipat ba Kilami padba bandet wat yu Carlos hakate ke jaka bo uja bat kishnong wa marjan Hindray hidu minta ampat labdien satya bat kinturu ikinu kinu kibala ban yo I ni tip AA bakin pintip no shki pulet kiba marjan ki bahayeng jong Carlos kilalet ban bot dien ke ejahar kabala mudui ha umsning police station kat kum ke jingtip balayo ki pulet kidang pinlong ke jingto ket bat dang pendet jingmot ban wat yu ni urang ba umbalaja ban ia kandu hai inshat jong ka polis opus umsning ha bede be ka jingja jong u hanman jongi bode u jaktron te nadu ka khasau tarik sin sajan mentau ne ubnai jun ngal debu ya ka FIR te ha bede be ka jingwan jongi menta kasi nakaliang ka kur ka jongi rengkat na hangne ye donlang sodar nakaliang ka Snong Umar ba kemudian kumno nakaliang ka tanat kulit kala ya chakmat habide bukan ga jingja jong do jaktron bade kur jongi te ngela kendu hak ngapor ban nakaliang jongki kala persang ban simkhya habide bukan ga benta te nakaliang jongi kum ibahi ngasem ju ngi so banai ka jingkhoble habide ka nakaliang ka police department Hindray ka basusi kalong ba hadu mentangi nakaliang jongi ngi lawat jingtip ba kim parlap te nakaliang jongi kum ka kuru ngela persang banwat te ngi klem lap yo te habide bukan ga benta te nakaliang jongi kum ka kur ni apil biang sya ka polis departemen habide ka nega polis apus ta umsling ba kan chim khya ban budin ban lap ya u breu balaja kenang ba kanumlong ka ba saumdum habide ni gikur bat khamtam habide ka Snong ka thau nakaliang ka Snong Umar to habide ba kan ga jingja jong u jaktron bode u henmen jongi te kat kum ka ba ngilawat jingtip nagai gadau ka ba la penlong yu kum ne ngila persyang menkeli habi nakaliang kibahaying hasem na po ka Snong Umar te ladon bapun ya kini ki perlok kibade na po saukharai te ki ong ba don ba stom nakaliang galok tuku hapo laumali te ba stom yok khunlung te nakaliang dong sekretari umlap yala de ba sim ya ne jaktron to la pha ek ki perlok ke jungu te hadin bala pha te nakaliang jungki bapli kila legi ban sim yau ne breu rengkat berka kiau ke jungu te kila persyang ban yalam yu ban wan legbu yu saying te habala ondal apoy hakne ka Snong Umran te ulai dau ba uang ba udar sampanji te hadin ba uang ba sampanji te nakaliang gini ki lakarpat yang ki driver banyak yang nekali wong sange hangne bang sampanji te hadin kata ulahiar hadin ba ulahiar pat to uklem wan mi sepo kali kat kum ka jingbatai ka jongki hadin kata ondala persyang meliwat yu bri umdon syu bat kila persyang pertaru umdon syu ban nakaliang ju
Don kono ka ba unai ka san ha ba de ba ne ka jingwat juki ha kan ne ka jeka kata ka di ka ba na ka liang jongi ni wat jing tip ha ba de ba ne ka jingja ka jong le hani long ma long ong de hau ke tu trai le udah lemuan trai pun cuma ada buruan ciwan re tiau la kre la ye ke buruan re kadin kita pun udah bahaya panga oh la kemah tu buru ba ke chawang ong pun wan nang ring ke pun tu sitrun nang ring ka ka ucim re kadin kita pang la switch off na Then nakaliang ikuai bentit ba apa nang kom ba hapa api ka kita gibru benikin ha yu ba kemam tahu bajak long ong ba cham da e prolog pe bisu kali sapun pi pon chau ngala sip lamali ong jadi ha nang kom e yede ba kita ge ni perlok ba dikim sa kalit ka oh nama biar di nomor bang trai blok lah itu chau ra sa pe di langsung dia tu orang ni bu arut kanut kita kanut kita perlok ya di pengata biar dari dekat nomor ke tiau lagi kira elang tu tiau minta lah senang lemar ke tiau lagi tiau saya hadir lah kamu tu balik Hashim hata de wasi sebab long bayar di perlok juga kita dah ayang nomor pun mau cara bermuj dalam muj armin adin la yap kan kon tas pabu se om dia kata ramut o balik rom bang kit nomor bang ada yap kon saya suspek ni tu ginjal mak dokter mak banda o belasip kat daun rak gani ha nompo nompo banda la artitrai le rak bangsa lamani rak dalam ambulan dia berada dalam nompo ni dah la terma nompo dalam ambulan kamu nanong po ni teh dia berada ada. Surok der ka katiga surok bawan. Dia gedak wo surok ongo. Dia nom kono uye besni gupta ongo. Kono ti to Terus ongo kat bekelar ti kata ongo. Kedem sai alaj pi alaj ongo dah. Terus ada ke pi kata terus ongo ngade. Dia tu acar lah pun dong tahu bajak ongo ba di mensono iya. Dade ke tu surok bawan nompo ngara ti bahang tango. Ya marwatai kaya dia api markali tu kena wala ya keren bagi tagi bro bu badu kita bro kali mare kali tu kuno kali dia mare kali tu entah mare friends ni dia mare ya tu marong bacam marong. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.